Так, үйрекені күнді көрушілер, подписчиктер, бұйым бұланы Arma. Мод King of the Hill дед. Дәнтрені мод. Мейлудан ұтшалар болуд. Неха. Нера. Много дрон таким кибером. Ох. Құтықтырым баларны школырым қатшым. Бана болдырын не? Бұлан. Крохот, плиз. Жара King of the Hill. Бары вейт, наебись. Хай? Молчок туда, то да. Обычно самый это влачить. Это я. Кайын нравит балах. Чайненько даем. Так, кошмаем банд. Бахай кошмаут база варить. Я бы знаешь, А? Я бы знаешь, не. Да. Бата да. Киллерды да. Ой, сессия прерваны. Uses modify data file duty. Тухун моторгын каябытында. Разгрузить надо. Бля, туха кирамата. Подробнее дембангын присоединить на тураден манчи. Присоединиться. Подгрузить и присоединить. Бову. Он кому-то, да? Аны ханныга мод тура көрөр игнорировать инде марул бар. Или ханныгар мод тибет ол. Соответствие подписи. Хада матана тухоркут. Атынга. Wait. Балдары. Да. Чай купил. Чай он на печенье и это. Мана ол тарта турум хап. Биттелетни. Так, пилотник. Формата хата улар бада.
Нравоу кеш. То фальш штукалары. Театр нравын, короче. Второго берушка темир. Хада это беруша. F1 это. Короче, был категория ровно, вот троллер. Киднер демон гратом. День тема. Это обычная не кахай. Микрофон на меди хайп команд. Он муктарим ласт. Он чего хамит хашана. Кит беттерим атажны. Что худу-то? Хылстарым отгиб-то худу. Да. О, бля, он кайм пиздец духаял, да? В этом несоответствие под подписи дебли. Ча барыха. Вот это явно выглядит. Блядь, ебать. It's nose 10 miles, slightly high, cold. Additional bandit right 4 o'clock, 15 miles, slightly high, cold as well. Mike 4, spike 130. Комцуми. Второго вот тротуар танкали, мэп. Negative CFTs are balanced. Did you do the math already in terms of what you got? Так, Slayer кена мода таблота. Блин, официал каврык. Вице-битый ком нахуй летать. Jump! Игин. Так, блин, батарея, база джиха. На барт мют туаны. Официал каврых, официал канал интересный. Negative CFTs are balanced. Did you do the math already in terms of what you got versus what's showing? Багато кидdik ровно. 3 Bravo at 190. Провод на какой дрон двери. Ой, бля. Хада, бля. Тух. Ты в зоне ярких бедет моторон. Бля. Хампури в тазу. Cold, additional bandit right 4 o'clock, 15 miles, slightly high, cold as well. Mike 4, spike 130. Чокка битли это был. Велосипед курдуку управлять на битли. Навар, любой инве. Тора, стабилизатор имбалах. Спокойно. Вот такие нерлерами. Мана Джонрет тахана качая бер. Арбадана. Проезд белый кой. Не. 35 go for boss. 35 about 37 in formation 2 ship. Тахтан кот без. 5 request flood watching. Сервера кора турар рантон. Кидин дав сока. Feed up for less CFT at all? Negative CFTs are balanced. Huh? Did you do the math already in terms of what you got versus what's showing? Тух играть без модов тюманган. Клиент на гор. Буду еще накодрать. Иди у него гирамба. Так, будут люди, короче. Станаехал на лялх. Антон Барти. Сер, тух пут мод пут толду, адан жина бандан жуктады. Оу, көрден жөділер батта. Уол.
Ақтана бет. Так, ама тахавыт, тахаттан кетет. Кен ките арды. Антонга. Эй, здорово. Кене чат кайын көрбет. Мен не с тебя плане. Истер? Эн стримге эллям ба. Эй, здорово, Кеш. Лайкта ватта эних. Инна. Лайкта вот та. Комментарийда. Нейді. Так, блин, ох, мясе улга. Мясе. Так, играть без модов. Ну, загрузка, другой загрузка, наверное, загрузка. Надо музыка там буха. Вьетнамская тема на бухами. Мынык музыкал бугум бата, чана хорох дойдуларга костюм палалар бите. Блокируют даверлер, короче. Тогда, если даже копирайт фри было, Тух, бля, авторская дах позади, блин. только копирайт фри правда. Олар айым туганам спокойно. Оп, мақтал, лайкен. Лайк бос. Менә бу Arma Вьетнам моды пиздец чөккә де. Ким даняват куганан. Ансунг. Бәдән ох хаман эме өләу пала күрш. Хатан арскур каладактыр ба. Кенне кирен кылдым. Кәнге кире jutuma башы кимдә булды. Так. Escape калды теме. Пинга улхан байык. То пинг улхан байны. Дара, кара. По пингу. Да, обновлять дирти. Escape alt систем бар. Ким да ох, аны кириха, кирелерне. Коран кирелер. Тух пулымын. Пулеметчик пулымын. Бұл алтис қаддар етеді, анба. Үрхамма күрді. Бүгін тренем. Пыты бұл. Кирергер. Пыты противотанковый. Хух. Манна туду. Ханнара, блядь, тух тенкелер это, блядь. Туоте, блядь. Емрап, короче. Манна удах. Манна туду. Улгума, патаны. Бұл манна удах. Kimne ara ne ucukta diyor. Kimre çirçir mutin. Anna jawab be. Kevdir da. Aha. Öyle ne
Хана жер бу пойда. Жобе маркер имбедин туруп таптыр кинер. Mana jauh pak? Oh, GPS can bada. GPS tuh betul ba. Карта местности. А вон это хвата. Ой, башаха билбетер бережеу туда. Бинокль инин, атак пулемётчик болал мне. Офицерге деген GPS-так болот да? Бардуча. Компас-так бата. Ол дике бар неха. Ол тухай гребенге тахан көрүп көтүя. Татарым бу музыканы кычатымра или башарам мен. Да. Эй, атмосфералық. От третьего мега год. Хардкор. Мой талант. Мой талант. Ау? Майкл Аджонда. Ну как? А там тут жилетом бар. Таңын барды. Бля, тут труптар на Майкл Аджонда. Бля, мод хатаны плачет. Бля, халлам верду хайду. Адармы пахнет. Так, ух ты тәуте. Так. Туктар. Наколено. Ол намтал кәлләйерді, аллара. Алтис. Деген бес... Өсі туқтақ бұл, тепловизорда бұл. Туқта. Заводтар қандыра барана айырлар. Қанна бараны ер бүтін көйділер. Так, бұл қаннара это намталлақ ем бұлан это туқ енді кейін жауып балақ. Ол я. Стройка тұрды. Стройка бар. Ориентир подъемный. Так, курха. Нелік. Ол туқ деді атыр. Ол алдыра түйе жөттін намталға. Ала сіліне мұқтан кетеді, да? Олық. Тоймады қачасын құты бәтті.
Быс, туктар. Бля. Глюк была. Кенниттен киер күн. Шүтә алды оттан. Кто? Кровосос дервал. Сталкерская дело. Тух сталкер мод ин чоккай была это. Как man нахабле закрытый рестер. Дяу. Барта. Закрытая. Рпыди барта. Правильно. Деревняга лють. Короче, жняк курдук артистых надо, бля. Театр артын курдук. Та ханны бу. Туктар знакомый байкан дигне. Ой, вода. Ночник-то. Айта. Кто-то. Катяха. Парасту фангровалах бы. Ордополиду. Ол, бля, тухтуры. Туры строительная база туры, да? Который. Да. Дегенен маны тух группа деревня Кирилл-то, тла. Рискованно бы. Вообще что кайда. Как в чеченской компании. Есть писька да. видеорама. Пус. Киря. Ну нет. Лут и не гопла. Аух. Стяхтары. Ага. Кох пардона. Арену. Ой. Ага, что когда весенний режим. Тух тебе. Проганите не вот. Эх, ты браги. Это. Вот товарищ Кондратова полда поставил. Эксклюзив. Кем мне кире? Эксклюзив Екатерина. Шерстник ждать поступатель. Самолетка для гонки. Тоже полно. Опять детей. Летай.
Так, трасса. Я бүлуге не көрдім. Бля. Амяхан гene жордум. Мен жогур амин кытта барысты. Тори жибет. Да, ини жабаламер ке жаскин ини тори жибет. Лева. Я бүлуге бұл. Так, доктор кандай бар эптен? Ой. Жаңгырыштар хуктуля. Так, мынык повороттах. Трасса федеральная болбаты. Асфальтированный. Ну, как знаю, да. Тухтин. Стоянка запрещена. Парковка запрещена. Что запрещено? Ну, колонки отсюда. Ата баларга аллан көкмө бар. Маған бұл. Церковь тайна. Баше, не души, да. То именно оно делает. Билбетим? Ородополи валах хеджик. Был пида. Ородополи, ну? Бьёшь алранил тули. Дарида вот так. Шалрадер. Это непопулярный байт. Ага. Ородополи валан опять. Вас хайдики бар не был? На вас. На запад парниры патты. Интересно ведь. Ну. Алгара справа вот так. Ну, ты уверен. Панагия индивид. Он бай. Тух. Деревня ведь. На восток Пайгуллах. Денисиосту. А если Денисиос идет, то? Тоже. У тебя вер заправка бар буланки не было напить. Тоқтай. Ок, кимерки дот. Ок. Дед педер. Hello, guys. Hello. Так, ханкан алган шаңырауды. Тух тюти. So, what's the situation? I don't know. I don't know where we are. Okay. Let's find the roadside, man. Hepken adında. Тура улух ебет. Bu тура. Сирта зараз кавала. Алата улана. Туха бит. Айс Денисиос палах. Айс Денисиос. Мана бар бит. Oh, nice. Okay, so shall we head to the airport? Аэропортқа ходить, да. Окей. Might want to find a vehicle, though.
Let's go check the gas station and maybe there will be some vehicle. Or also in garages there are usually some. Окей. Окей, окей. Не надо меня. Ага. Бля, ох. Тура апокалипсис болған күдікті да вообще тура. А? Тоқтаны вообще ол. Биданы кей ол. Педер. J plate, mission before. Yes. Only a few times though. Like this exact mission time I've played a lot of times, but not on this map. Mainly on Malden or Tenua. Жоқ тебе? Который не аутом был миссия где. А так. Okay, no vehicle here, but a gas station. No vehicle. А чё был бе Джоннор Бартах утыргай такие выпад, что ли? You guys spawned here in the town? Nope, we running on field, короче. Far away from here. Oh, okay. تحكي مالك مثل هذا ريوني يروح تحكي Hold on, I'm trying to find where we are heading now. So we should probably head east, right? So we could get to the gas. So we could get to the one of the airfields. There should be some helicopters. Or like if we want to go west, we're gonna head to Kore or to Kavala, but that's fucking far away. So. Maybe let's Okay, let's go. Maybe Let's go on our airport. Okay, let's try to go above the town northeast from here and check if there is some مامر people خدير. on any vehicles in the town. Maybe. Alright. ها كليك ده الله الله مني. No. North East برني. Подни. دم براد دوجي. Mana nomor 2 yang kedua. Что было? Чех это. К этим. كتاهم بهوجر خمر. North East برنيس. 40. грунтовый угадав. Калалар куталапает. Кемнин көргөрмө. Атмосферно не. Билбесикер колда калар. Будем. Ага, будем. Как? Бля, твой маркер вот чё каде. I think I lost you guys. I kept heading northeast above the town. Там как-то где-то. And I've gotten to another edge of the town. Yeah, keep heading east towards the end of the towards the eastern end of the town and check if there is gonna be any vehicle at all. Тухтен, бля. We moving northeast. Copy. East броневин. Асына бир көстөө.
Once you hit the edge of the town, try to head more east around it. Окей. Окей, заебал. Короче, обход Тани до деревня, Ист. Ист Толсбар. Ханагны? Evet. Гир былах тигерин бар дед. Ок, кимер кидді өттісі. Генерал Москито. Ок, кәне үттен кимер кәлі. Бұй жүрді. Москито жүрді бұ. Бегеті жүрді. Москиты. Эс москит. Барних. Oh, Fresk, there's no sound coming through your mic. Ту? О, кидди. Кид. I'm marking my advance with orange smoke. Костюэті. I don't see. Ну, пушка. It's in the town basically. It's in between the buildings. It might not be visible from where you are at. Just keep heading east. На восток. Дорога на восток. Ага. Маснул барахта. Пох палахте. Oh, I see you guys. I see you. Қантан көрдені біле. I'm coming towards you from bearing 230. Evet. 201'inde. Öyle. Ne oldu? B oldu. Nice. Okay, now we should. What should we do now? Well, we should find a vehicle to get us somewhere to the next town, but we've searched this town quite a lot and there was no vehicle here. So let's just keep heading east from here, I guess, on foot. I'll mark it on a map. Let's try to head to Lanka or near Kori, towards the main airfield. Ergen kalıyor. Hı? Так, хана уродчина, блин. Иста, на ист. Why did you stop? I'm just marking on a map. Oh, okay, okay. I hear something. From where? Манық сол икетіне барықтақ, Sorry, білән. it was in real life. Sorry. Ортынан жыр жықтақ. Корак камионға жықтақ. Siriya bile Kore tiger tankalar koy bizim de. Did anyone Oh. spawn as a squad lead? So he would have a binos. Тоха жылы деп бile. Оны ки жонор жылы бит спецназ. Танкар мен онук жылы. Хартар налево, хартар направо, хартар ниндики, хартар кеннин карайы. Чурчур кругой крамандалы. Хартар басыйтай, хартар киситай, короче, в разум. Хартар левый проход, хартар правый проход. Пардон,
Скинай. Кевит қанда бар еді. Бұл немтер бар не? Қасыпты. Би кевит алдар әпе абды еттен. Атын да ол. Өсевики var bu işte. Білбәдің? Altı bu вот. Altı uç. КПП ден оқ демін, ол ен модуай өтте. Бля, танауға ем, бля, КППлар балды бітті. Оны жақта ем, бля. Оны кейін оқ демін. Көрі да бұл? Тура ремітті. Kim? Құрылік, көбіқ. Құрылік. Murat. Наркоман mı? Қамыныз төші. Қамыныз. Fresk, there's no sound coming through. If you wanted to say something, try again. Жоқ дейді. Саңырман дейді. Тұр дейді. Істеді ме? No sound тур дейді. Кемерден прямого қарайды. Бәтін, ау? Барық тәрі тепке қарайды. Тірімен қар кейден орынды. Мәс? Айка бля, а ты? Бұл ең көрі да бұл. Оқтуыт ең тоқытыр бітті. Явно оны кімне арайды өттірді? Еннеке көріші, оннан еңдер білі бұрайсы өлі абыттыр бұлақ. А? Оны бір кері ауып бұлақ. Олық провалина болды не дейкін. Последний секунд. Ama manık çok tavuk dedi başı. Труп var burada. Ha. Muna bu da olur kudu joti. Да, о, блин, как ехать. Kim bari? Ha kaleye. Пейдер. Уйдем. Не теряйте. Ha ne içeri. Ay. Berarın ne geri? Ama bile kova tefserin. This is exactly the moment when Arma turns into walking simulator. Ay. Daisy не I odaklı. don't know why, but I'm still enjoying this. Велосипед, да? It's actually quite nice map. Yeah, so realistic. I don't know. А, бля, kim халан работает? Right, Yes. going to rain. Yeah. Can you smell the earth? Да. Some fresh air. Тирде. Продуктиярын тиң. Ол тіргіттіп қалған секілді тегінді. Летает. Ара оны сүрен стақсында парасын. Қаныр оны күміті отты. Біле уға тұрып біті отты. Өрдір қарбан тұра баты. Нүл бұқфым біле. Бартында да? So we're like halfway to Laka, you think? Дәрдің. Островқа түрі там барын.
Островтан харбан It might be тахылпат. better though to take it through near corner because if I remember right, from Laka there should be more enemy resistance by the airfield. So mainly they got AA tanks which can shoot for pretty long distance, and they could just smash us from where we don't even see them. So Ханнара баруу maybe димэ. let's turn right here. Зенитный установка бар был, кстати. Аэропортка явно на Кырбыкада халық біздеді. Искусственный интеллект ұнағырақты. Она жестко мясили бы то. Штука не гулял. Разрывной дернанья. Он там куда нравится. Разрывной пулемет. Она мордуti. Киев ханари. Шаты хине все на Кырбыкада. Короле. Иди саус. Ну, So luck at him. бит қандай орап. I think we should do that. Отряд не заметил потери бойца. Амбас. Okay. On 100. Roger. Фишка барнида. Комитет защиты тепла не It's funny how there are totally no enemies here. Вань. Ау. Стали Туйдол. советской регги. Стой там. Комитет. Ока, сивики кидата. Я, бади. Комитет охраны тепла. Тора булар. Идем обратно. Hello, admin. Oh, I'm not the admin, but hi. Yeah. Well, My name is Dr. Wilson. It's been annoying. okay. So, what do we do in this? We go east now towards this hill, top of the hill here, and we're gonna check for any possible vehicles or enemies. We want to get to the airfield, so Okay, that seems fun. basically a walking simulator now. So, I'm guessing that people are trying to hunt us, then. Oh well, not exactly. They're just minding their own business and we're trying to escape. Okay. Ха, то это. There's actually enemy presence on 110 above where the tower is, I suppose. So Oh, shall we go torta. and try to check for any gear or Crap. Kimi хар турта. I don't know Vehicles? how... See, I'm still kind of new to all the controls for Arma. So just ask was How about that? when you don't know. А халу нэ? Каньер. Anyone has Grenade in front. Grenade. Ким бахтан это, бля? I'm Хасни done раз. clicking buttons. Okay. Ты ниц. Alright. So let's go 110 to that base up there and let's check what they have. 110. Денечку такие ладно. Американская единица. Fuck's sake, mate, stop popping grenades in front of my face. I'm sorry. I'm done clicking buttons. Let's kick him. Ah, he just needs to stop. Явно Дениску I'll такие stop вот. clicking buttons. I'll click Гранатным buttons брат right берем now. это явно. By the way, I think he's out of grenades now. You want to bet? No. See, because I don't want to waste.
anyone else's things or mine. Блядь, ты. Явно я не стида. Английская версия. Kicktarın mı var bu tezgahine? Да? So where are we exactly on the map? Aho. Check the map, and there are red lines. We're following basically in between them, I think. Atan horluca bu kanalları da. He? Üç, There we go. Now Good. I'm on side 5 6 out da şu anda. channel, so we're on the same side. So they Good. can't hear me. Beyler kadar bir şey var. Yeah, we Cuba can do bakın bu ara var. No, I'm talking about enemies. Enemies can't hear us, and they are AI, so they wouldn't Oh, understand then there's anything. no point. Yeah, they understand only zeros and ones. Letto это да. Pas kilometr ham tup bo'ladi. Bam. 6, form on me. Так, он виhaġġu nirballi baħ. Чебись какие-то. Ну чего? Денис. Блин, барларны аттыр oldu келет. I got a feeling it looks a little abandoned over there. Bu basanın vardı tıla yapayım. Maybe, maybe not. Maybe we just sitting there waiting. 6, regroup. Yep, they might be on the ground, or it might be just a vehicle there. But GMG, that's gonna fuck us all. Let's take the risk. Yeah, well, we got nothing more exciting to do now. Yeah, I'm falling behind. Компьютер админ не вот такое. Groups, one from the left, one from the right. I don't know if AI works that way. Well, Crossfire works that way. Yeah. I'm moving to the right. Bargından. Ne bu canlı? Rally up. Evet. You got a hot mic. Doktor. Kimera var dedi. What I'm Might seeing, stop pressing that button when you're not speaking. I know Yok ne oldu? the beat's retarded. My button beat's retarded sometimes. Looks Yeah, like this there's place nothing looks- around here. Yeah. I was hoping a vehicle. Так, я там Maybe a heli. Nope, just Going. nothing. Usually the heads dog. are on the places which were marked with the question mark, so I'll just go up the tower and check if there is something in the Lock our vicinity of heads. this place that might get us closer. Vehicle or something. Лакавран ходишь. Как надо вот так? Küvet kanye. Koştum. Надо. Oh. I did not mean to click that. I clicked the wrong Короче, button. админ. I'm trying to find myself. I'm trying to look where I'm at. I don't know where I'm at. Report position. Выйдет. Huh?
Check the mass. Yeah, everybody On should that. be on the. So, what's plan? Well, no vehicle here. I will probably have to continue on foot. Well, I'm trying Shit. to find where I'm at on the map real quick. Grab it. Yeah, let's go to the town that's below us. Bearing 100. Check for vehicles there. I can't 100. see anything. I'm on top of the tower, but I can't get a positive idea on any vehicles around. Copy. What's the name of the town? The name of the town is check the map and see what's the closest town. It's Stavros. Towers. It's what? Stavros. Oh, we're that close? Yeah. Okay. Looks like there's no question marks. I just yeah okay. So the question marks are the locations from which we can depart this island. So we're now trying to head to the main airfield. Then what do we do from there? Well, we take a heli and fly off. Паспорт выгородил ровно. Ох, железный нерв, браво, ба. Seems reasonable. Yeah, it's basically the only option. Maybe in Kavala there might be boats, but mainly helicopters are used for escapes here. Ви ж це було в Києві. So, have you guys encountered any enemies yet? То. Nope. According to the scoreboards, the guys before us, they probably had, but we are just now in little desolated terrain. No enemies all the way from Agios Dionysus. 6, fall back. 5, form on me. А вот тут, ну, слева не взрыв. If you press K, you can see on the compass where you're headed. So Yeah. try to head 100. 100? Basically east. Once you're in the town, check the garages. There usually are vehicles, but not always in the garages. Окей. Гараж торгонишь. Okay, we split up into two groups to search the town for vehicles. I say we do that. I'd say we go. Everyone goes along that can cover more area. If there were enemies, they would start shooting us already. True. Да, скоро охрана. Does everyone here have a mic or don't know how to use it? 5, rally up. Масна Why are you уха. saying think that rally up? I think that Fresk is trying to say something like all the time that he's here, but he's not producing any sound. So Oh, and we're missing 2 guys, right?
One is here. Let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We're all here. One more. Or No, two more. actually. I'm coming. Kim är det här? Well, in this actually, wait, I'm ambush. gonna go look around. I'm gonna go look up here. Gördün mü öğretmenini bile? No. It's not that far away to the airfield in the end. 5, rally up. Repeat last. Over. Let's go east towards the beach and then follow the beach all the way to the airport. Bля, That men should be kan safe. Understood. I just hope that somebody didn't win this mission already and didn't take all the helicopters and left. Copy. Well, there is no vehicle, so it's starting to look like it. Well, Да, аре, башы байыр aerial- поркайын aerial туктоп vehicles булун are нахуй. usually used to escape, so Стивов таскать, я не люблю. that we'll find out when we get to the airfield. Это башы фантастика кейин буларны ат. Okay. Just Toch keep toch, heading bля. east until you hit the Да, beach. окей. Кимерки-то Yeah, I know. Білем? присоединился. Утро. Отсоединился где-то вот. Утро. Что тут дум? Бланка ли я? You guys left the town? Yep. We're heading east towards the beach. Just head east. We Okay, I saw you, I Wait. saw you. didn't encounter any enemies here. There's none. Something tells me that somebody was trying to win this mission, and so somebody probably triggered all the enemies, and they're gonna be bunched up somewhere or dead already. Because they don't like respawn, they are just scripted, and when you kill them, you're dead for good. Acamı polaktın da. Misya. Script. Никого. Hello, Bull. We're currently heading around the beach towards the main airfield, and we'll see if there's some vehicles left behind that we can use to escape. Good. Mikrofonun ayarıp dolar bu vakti. I'm behind you guys. Not too far. Okay. 5, form on me. Something There should be like also script is broken. well, that's one option. In that case, that's gonna be the easiest escape I've ever made. But What? no, I think that just some of the guys already were like made the whole process and escaped, but mission sometimes is bugged that it won't let you escape even though you already left the map, so Баром might верил happen. роботу. Yeah. What? It happened. because Тост. You couldn't left the map. Oh yeah. Then you just fall into the sea with the heli and kill yourself, and Rally up. makes the whole thing. Yeah, exactly. Everyone dies and the mission fails. Здесь где нахуй. Чава. А нет у тебя. Бит да кини görmedik. Bir de kini görmedik.
Бля, кимден var bitti bile. Langolier dinkine. I think I'm Gördün gonna mü? go. Burgu. Steven I wish kimdi? you guys the best of luck. But Man kurduk koruş. Okay, thanks. Yeah. Okay. have a good day or a good night. Appreciate it. Have fun. Bottom mid. Ha. Return to formation. Че, давайте. Хороший скрин был. And I was just looking for binos. There you go. Эй, отпорка поддеп. Hı. 5. Rally up. Аны администратор деньги келет. Клетает. Okay, I think I see the fence over there. That should be from the airfield. Жомут? Фантастическая комедия у двора. Тим. Жомут қана аралары. Ай балдары. Regroup. Кетеге қара жомудun? Ол yerдeki дыму хора. Bakın. Kaldı çoğunga anan kıyı. Браха. Fall back. Öten bıraktın da. Maybe we could make it like a combat patrol. If there are gonna be helicopters, we could take them and go look for the enemies. Copy. Roger. Copy. Fall back. Nobody. Yep. And I suppose from here it looks like also no helicopters are present. But there should be one more helicopter, if I remember right, on the further side of the airfield. Bitirelim bari I'm gidin. gonna mark it. How about AA armors? Is there any AA armor in the area? Nope. Doesn't look like. Acımı Well, we're gonna find out when we try to lift over the heli. Maybe it's not near the base. There's Maybe a it's truck, near the there's base, a truck. not inside the base. There's a truck coming. That's Oh, must ne yaptı? It's free, must be friendly. It's a free Sayın friendly. yeah. Kaymam mı? It's a friendly. Well, Don't you've destroy chosen. it. Don't destroy it. Yeah. Hey, truck driver, stop. Who's the truck driver? Get out of the vehicle. Keith.
Who the fuck is in the vehicle? Кей, что ли? Он была. Rico, are we gonna shoot? There must be a repair truck somewhere. А где они роботы? Shoot him or... He's going away. Let's go. Let's find something else. We can't fit into it. It's got only 3 seats. Of course, if you don't want to ride in that gasoline tank. Solid copy. 6, fall back. It might be useful though, so maybe whoever drove it, could you take it to the hangars? Yes, exactly. One friendly went there, went to the truck. Waiting. Truck 400 meters, bearing 315. Well, the squad leader should see who's in the truck. Or whoever's got the squad leader role now. Ben aeroportқа туның полосаның бардында. Әрнәрі. Well, maybe we'll have to make a little trip somewhere elsewhere if somebody took all the helicopters from here. Тилеттен бар бұл қаты. 6, fall back. 9, form on me. 7, fall back. Hey, Nothing here. one guy... repeat? Nothing in the hangars. I checked them all. Return to formation. Okay. Any trucks? Negative. 5, regroup. Okay, let's move to the where the red line leads. It's basically behind the airfield. 1, There's Is it clear one to more. come with the fuel truck? Yes, yes. Роботтар быты, да? Хайбыттар, что ли? Well, somebody left us with a empty airfield. 9, return to formation. Although I must say it's pretty comfortable not to deal with the tanks here. On the other hand. There's actually the destroyed tanks there. Рабаю, шабаш. Масны geldi. Return to formation. Field truck is Yeah, I'm driving it now. Somebody is sitting next to me. Rally up. Okay, are you going to the second location? top. 1, rally up. Could I hop in the truck? Can you wait me? Copy. And driver, do you have GPS? No, I can get off. Do you have a GPS? No, but I know possibly. Okay, just let me drive. I'll drive a little bit to the next Northeast. question mark and Go northeast. yep, I'll go there. And if there's a heli, I'm gonna bring it here. Let me jump in with you. I'm in. One, regroup. Вот bu грузовик, anta bu bitirkinler. Kim bu?
Tank. Oh, near the hangar, in front of the hangar. Yep. Tanka var bir de. I don't know if it's operational. Kali. It has its gun pointing up. Sayıka birader. Yeah, and there's no hill there. Канал. The tank is not started, so I don't know. We'll get infinite response. Let's check it out real quick. Wait. Yeah, we are perfectly covered because we are only carrying fuel right now. It might be a good idea if we drive the fuel truck near the tank, so if it shoots us, they will explode also. Yeah, like a kamikaze, right? Yeah, Allahu Akbar. Well, Guys, it I think we got doesn't- a tank. Yeah, it looks like it doesn't have crew. Evet, Yeah, it has tekstürü var. gunshots on it. Канал көрөлдөр. Acı тугунан бадылар жевде. Грузовигинен. Ау, лайк турбука мактал. Oh Здорово. boy, we got a tank. Nice. Do we have an engineer? Yeah, I'm the engineer. It's in its best Танка булдыр. state. Cops. Alright. Hey, hold on. I'm not in. Oh, sorry. This thing it doesn't have any extra space, so it's only for the driver and the gunner. Only gunner and commander Такая. and driver. No, I guess it Well, takes three yeah. commander, gunner, and driver. Камага лучу. Guys, why didn't you bring the truck? Come on. Yeah, I'm sorry. Let's regroup on the track. Let's regroup that, and let's plan what we're gonna do next. Хандар оротсы. Заебал, бля. Is the tank friendly? Yep. Thank you, friend. В свете. Да надо и да. Батал была. Did somebody just shoot? Алта вот это вот-то. Танка вот он заправку идёт. Did I hear mortars? No. Okay, I'm gonna check with the tank tower if we got any possible enemies. If there enough gasoline. Can't see no thermal contacts except you guys. So we're alone, but we got no helicopters. Тахта, блядь. Бля, хандар алды. And we also don't have enough spaces in the vehicle, so. Блядь, тебя-то потом That's естественно. quite bad here. Это We should probably find another Vic. Кадёха. Еще üstüne. We need a ammunition truck. Oh yeah, we basically need like a troop transport truck more than that. Tankını zapravkali amunitsiya teyeceğim. Ой, бля, это то да был. Okay, anybody who's got a better knowledge of this map than I do, Ooo, şöyle suggest where we Troop- should look for any vehicles. беспитler. Надо. Конечно, бабу. Чего танка лучше? Думаю. Тут Меркава, да, тут. Вот. Yeah, we can go and check on Telos. Yeah, We basically. can. Yeah, we Okay, can thank- scan the area. Tank, Yeah, are you gonna go. check Kalos? Yeah, yeah. Okay, we are heading to Gravia.
Техника это ладно, она видно противников хоть, да. Эй, техника, танк лахпут. We need a call sign for his tank. Бархал, Телсики орнили. I vote for Bumblebee 1. Okay. Where? Okay, looks Where like is nobody's it? Where against is it, it? so... Yeah, keep it there. Okay, so Bumblebee 1 to the rest of the crew. We're just reached Dallas and starting to look for vehicles. Oh, no, that's a fucking wreck here. I'm going to check the town. Maybe I can find a Okay, vehicle. can you slow down the tank a little bit? Copy. Return to formation. Выживание уларно attı. 1, rally up. 2, form on me. Repeat last. Over. Move to grid 1, 4, 7, 1, 6, 5. No vehicles so far. 10. Бля, а ты Серега брал-то? А? Да, вот это он. Да? What's your position? Бля, разу тахал, когда? Nothing. А, мне мир дрон. Come on, give us at least a quad bike. Uzun run. Okay, there's one big nothing in Talos. Don't go Talos, guys. Don't go Talos. Да, тахаха нахуй. Я вс... Okay, guys. Goodbye. Так, перекундан бан чоотон браунда. لينا إنهم بيقتلون كانوا واجهون Bilmiyorum. Bilmiyorum. Конкистрируем колокола. Давай. Давай. Вот так ты. Так, дальше урам. Чикс. Может, покруче, чем Реджина. И я слышал, Реджина опять с Аароном Сэквиллзом. А то это такая ленивая и с тех пор не раскучная. Я стала делать 80% времени я обсуждала Ридж, а остальные 20% молила, чтобы кто-нибудь заговорил, а я могла развить. Если присмотреться, она не красавица. С тех пор, как начала выполнять любого, что надо. Я чувствовала, что уже всегда стала, но не могла остановиться. Слова вспомнили какие-то минуты. И если ее постричь на лысо, она чистый век. Я так ее говорила. У меня выставка. Может, тогда пришли, чем компанию жизни. Я буду рада. Отлично. Что за собак? А это Риджи не память. Смотрите, малолетних постельных.
я искала повод поговорить с Армом. Не понимаю, ты разобрался? Молодцом, Кенни. Ты разобралась. Ради важной цели приходится идти на жертвы. Не блестяще. Эй, Африка, что с тобой? Ну как дела? Так себе. Тут нужен репетитор. Я с тобой позанимаюсь, давай после урока. А Реджи это возможно? Да, вы подруги. А мы не скажем. Сколько у тебя получилось? Когда решил первый раз, вышел 0. Но перепроверил и получил. Так лучше. И у меня один. Да, надо быть внимательнее, не забывать, что минус на минус дает минус. Да, такое забывать не надо. Точно. Ты умница. Ты хороший учитель. Вот. Слушай, и так не годится. Обижать Реджину, Чем она берет? Кенни, она бывает здорово вредной, просто... Что тебе не нравится? А тебе что? У нас намешано доброе и злое, да? Реджина, она откровение прочих. Ну вот, подкатила словесная работа. Я не собиралась говорить. Ты не один у нее. Что? Он сказал, да что? Кто про имя Омана? Кто? Говорит, типа бейсбольной команды. Бейсбольной? Я ему все раздала. Я была наполовину в тесте. Давай разберемся. Сгоняем в КБ? Нельзя! Какой КБ? Я на углеводной диете. Как можно быть такой тупой? Речина, стой! Я с тобой! Ты не тупая, как? Нет, это правда. Я все предметы завалила. Ну, у каждого свой талант. Я могу засунуть кулак себе в рот. Показать? Нет, не сейчас. Что-то еще? Я телепат. Я третий класс. Я экстрасенс. Так. Горховение. Блять, давайте. Целый час, пустой хамака люди. Целый час. А это Arma, детка, короче. Малден, Танау. Монорхы. Пора было заняться армией. Итак, номинации на титул королевы весеннего бала. Так, пулеметчик, вот. Шаг просто. Я тебя не писал. Конечно, правда выбрали. Реджина еще один совет заказала бальное платье в магазине для стройных. По традиции на билетку она называла свою Rally up. Ведь ходишь, что так нет, может и будет. А, Уолтер уже тибитер бітті. Спокойно тибитер. Grid 056 106. Awaiting orders. Contact street south. Hello. Times 2.
Так, аскавны у него выпалар. Лаупны. Лодка имбарны. Одер. Дура, блядь. Hold still. О, талах, конечно. Yo, Fugazi, you missed that. We're not trying to escape as soon as we can. We're just trying to kill everybody, so don't try to take the heli or boats and try to escape. Copy. Навалардың ләптәмә минуты заебал. Someone can disable that attack boat. You have a bearing? Vision. О, вот. Good. Ладно. I need medical attention. Or maybe not. Так. Not a medic. Yeah, medic, but I think I'm hurt, but I don't have any medkits left. Oh, I have medkits, but it's not working. Бля, покинь, это лама 9. What the fuck, host? Hold on. I believe it was a bad need. На балкон на лодку. If anyone's down, scream in the direct chat. Under fire! Contact AT soldier. Ханавары, бля. Enemy fire! Taking fire! Оу, воу, воу. Бля, кизота. Nice shot. Так, доктор. Аптечка алмай қана. Жестко надлах. Ага. Значит, перевязочный пакет. То он нужен. Дымовая шашка. Нет.
Ha water hana butri. Biki ute. Han går ute. Ja. Men det är inte. Han på lägen bara. You got an enemy. Soldier, 100 meters left flank. What are you doing there, man? Yeah, you. What you're defending here, dude? Hey. ولا belki Westwood. Так, خلنا ورني شنو بيه. Everyone has their night vision. Yep. Roger that. Эй, ночной. Ночнюк надо. Machine gunner, 100 meters left. Under fire. He's not. Taking fire. Enemy spotted. AT soldier, 75 meters left. Soldier, 75 meters to the rear. بالله جبته. Başla. Değdi bile. Так. Ночник. Haydiler de. Так, ночник лут. Так, аспты. Тюпите. I am. But I'm far away from you, I guess. If you can add your location to the map, maybe I will find you. Бля. Валли хана лучше туррум حتى. Kim niye gene bu? Ay. Did you mark it? I know, dude. Oh, sorry. What's your plus? Injured. Taydiler bile.
I'm the new action. 5. Taking command. Bu kim abi? Ben ki tabi. And guys, please don't die more than 3 times, okay? I want to last this night. Anlamadılar biletler. Ne var orada? Can you take his picture? Ne var? لا هو أعتقد إنه نربط نرى بالتليفون. نورني بتاع. قلت كلب التردولة. Öttür oraya biter sana. Nasıl bunları?
Contact, man. Contact, machine gunner. 立刻报告，请回复。 Блядь, last вот. Contact, rifleman. Taking fire! What? Так, ну Oh, we found one enemy. Two, 5, move left. Okay, now we're ready to get the fuck out from here. Not from the Georgetown, not from the Iceland. Чата тунуки. Grid 0, 5, 9, 1, 0, 3, awaiting order. Хуйс. Ларуха. I'm going to the other red SUV. Okay, I will wait for you. Зачем париться изолированный? В смысле? Это пустяк. Как? Так, мы ранили. Дельта Форс. Just follow me. Эй, атомбасын аде. Жера. Қандарға астандырып. Бір что ли? Mana warna rupah? Man, 75 meters to the left. Ханнарға останавливать. Так, Джорджтаунтан Буэнорни. Глах аэропортка. Бля, дорога была в итоге. Easy, man.
Бля. Бики төлбүп баттыр. We have a window in car. What we have? Wounded. No, he's left the server. Ай, Oh бля. shit. Бля, ты это. I got encapped by a threat. Somebody still alive? Can you get up me? Negative dead. Yok, tırnak battı. Bıraktı. I am in a car, so somebody revive me, please. There's 3 of us and I Everybody believe we're all dead. I guess you should respawn. You don't have anything to lose anyway. Бля, Should we all respawn? You're dead too? Oh shit. I guess we're gonna bleed out anyways. Better someone respawn and there's a chance that we can complete the game. Хотарду что ли? Респаунların бардым барастыр. Хайданы. Үшеркин айбымыты. Bey. 00118. Ready for orders. Evil Bad, ты купил арму или пиратка? Я купил все, что DLC тоже. Короче, Arma 3 XL. Нет, Arma 3. Как его там было? Arma 3 Apex, Вова. Arma 3 Apex. Так, ладно. Ищем другой сервер. Так. Он нарисовал сердечко над буквой И в своем имени. Наверное, потому что у нее не было этого ордена. Мен хойтан пететим булах. Тахам барабыр кентен каллавал. Турбуна. Задержка надо так чапать. Эй, лучше телефон ломбаем. Явно не был. Еще хуже. И когда парень кажется, кто это сделал? Урия мат хамарал, драмит кое. Уриялар это хамарал, эпик Петер не куда. Так.
Телефон барым. Чаты Антона их сразу. Это задержка дичайшая нехай. Так, заданий. Escape. Тумбут. Клипина. Алтис парит. Алтис хандлерит. Sevladım. Tanal, nol. Hop, bu araya çok kay. Как в столовой съели девчонку. Hmm, Я начинаю любить школу. Говоря о моем выбеге, мое заявление в коны. Сразу говорю, чат у меня задержка. Так что, если написали... подождите немножко. Дихай. Evil Бету скажу, что арму купил. Apex. Где-то 2 косаря, что ли, стоит. Не помню же. Так, пулеметчик. Канал открыть. موقعیت 0 3 0 0 6 8 منتظر دستورم. Hello. Блядь, надо ухкида. Не мой, что ли? Так, где Кирихара? حرکت میبینم. تیرانداز. مسلسل چی؟ بلخ ناله. اوه. جلوتر. زیر آتیشیم. Kaç. سرباز. 200 متر جلو. Да, тух надо, все. Опора для пулемета, чтобы поставить сушку. Так, никого не убить. Ой, бля. Найс. Так, картонлык. КПП вот. Аэропорт. Где вы найдете? Ага. Where do you wanna go? On checkpoint. Alright. Just heads up, I'm new at this. I'm very new at this, so I don't really know what I'm doing. Опа! Contact! Fire. Reloading. Reloading. Так, народу. Do you kill him? I don't know, I think he's dead.
Maybe. Yeah, he's dead. Damn, I'm down. برخورد مرد Can you heal me, please? Yeah, in a moment. Ah, shit, I'm down too. موقعیت 0 3 1 0 6 8 منتظر دستورم First kill him. I'm dead. Okay, hold on. I'm respawn and revive you. Короче. Неха. یک من مسئول جدیدم موقعیت 0 3 1 0 6 Блядь, вторая пота. Атомки бутыли. Just kill him. موقعیت 0 3 1 0 6 8 Hold on, guys. Hold on. Don't die. Alright. Oh. Okay. Блядь. Станам была. Тара. Хатар этлер атлар түйүм бата. Хандар ona базаан түспөпүн да. Чара кытат. موقعیت 0 1 0 6 8 آماده I kill him. Thank you very much. No. No! Oh, I think I died. I bled out. Don't worry, I will respawn soon. Sorry, man. Так, перевязочный оба. Снайпер. Оптика тухта. موقعیت 0 3 1 0 Alright, 6 I'm back. 8 آماده Let's move. Так. На восток-то. Так, Монтан. Кемдер, что ли, шаны? Üç kini bu трубу Murat.
Блядь, тумбака лучше. Снайперской. Пулеметка, оптикал дух надо. I think the other dude is going another way. He's going. Where are you guys? We moving on east. Precise? La precise? East. On the hill. On the hill. On checkpoint. We are on the hill. Jordan. I see you. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Near to the house? I know not. Тух честно, бля. Charge, بیا پیش ما. Oh yeah, I can see you. Look at map. Do you black line on checkpoint? Okay, I see the problem. Be careful with the spec up, please. Okay. موقعیت 0 3 4 0 6 8 حاضرم. ها نور الله. أقول له. طيب بو أمانا مروت. Contact east. Блядь, пулемета. Oh shit, I'm dead. I'm down. Hold on. میزنمشون. مرد 100 متر جلو. Wounded. دو بیا پیش ما. 1 دوباره جمع شین. 3 عقب نشینی. Так, что на плане? For respawn my position, Fugazi. Who's speaking? موقعیت 0 3 7 0 6 9 حاضرم. دو دوباره جمع شین. 3 دوباره جمع شین. 1
بیا پیش ما. موقعیت 0 3 7 0 6 9 آماده 4 بیا پیش ما Нет, я сама как-нибудь. Хорошо. Ты должна работать с другими ребятами. Так. Битки. Ты-то. Это шмо. Здесь так не получается, да? Вот что важно. Возможно, ты не так раскаиваешься. Хочу ее тратить и становиться... امداد یک کیلومتر جنوب غرب. 4 عقب نشینی Да, что если ты не так. سرباز یک کیلومتر جنوب غرب. Vehicle. Where? On road. East. Southeast. Бля. زیر آتش دشمنی زیر آتش دشمنی زیر آتش دشمنی سرباز 200 متر جلو هی جمع بشید Wounded. دارم میزنمشون 4 I heard. I heard it to the top. Please medical attention. Here, man. You. I heard. دارم What's up? میزنمشون I heard. تفنگدار 4 متر Revive me, please. موقعیت 0 3 9 0 6 9. Oh shit. Revive me. I'm hurt too. Fuck. موقعیت 0 3 9 0 6 9 آماده Hey man, don't let me die. Front, west. From west. Enemy. زیر آتشیم. Бля. 4 برگرد به گروه Бля, пулеметы зря убил, довольно. Жарақатта. Good job. Enemy down. Ooh. Беги в тюрень, ну. Vehicle is still moving. East. Right. Бляха, антон нахуй. I'm down. I'm gonna try and pick you up, but I need to kill them first. Because they're shooting at us. Okay. هی جمع بشید Урен рыбнут.
Kardeşim bu. Char, bia پیش ما. موقعیت 0 4 0 0 6 9. Can you tell me how to heal you? Just press OK. Thank you. I was out of ammo. There was another dude here. What the hell? What Shit. the? There was another dude here, right beside us, and I was out of ammo. Let's go kick him. Was that friendly? دوباره جمع شید. Yeah. برگرد به گروه. Well, shit. Okay, respawn. 2 0 6 8. موقعیت 0 4 Ooh, 0 6 8. آماده دستورم. آماده دستورم. موقعیت 0 4 3 0 6 7 حاضرم. Oh my god, what the fuck did happen? Claymore. Claymore. Oh Do you see shit. me? Do you see me? Fucking idiot. I'm here in the top. Hold on. Hello. یک من Hello? مسئول جدیدم. Oh, thank you very much. موقعیت 0 4 3 0 6 7. آماده دستورم. I don't think we should Hey go in guys, I there. need attention. There might be Guys. more. Guys, I need attention. Please, don't let me die. Where are you? Go to the rocks. I need. Do you see me in the top? What's wrong? What? Contact. مرد 75 متر. جلو. يا بلا. Won. سرباز 85 Oh shit, متر. we lost جلو. one. Can you I'm reviving you. Oh, thank you, man. No problem. Two enemies on road, короче. Thank you. مرد 400 متر. شب.
Саха Стрим. Good shot, good shot. Good kill. I see a jeep that is empty, we can take it. Do you see any movement? I think they are all dead. موقعیت 0 4 3 0 6 7 آمادم. بیا پیش ما. 6 عقب نشینی. خودرو 200 متر جلو. 3 برگرد به گروه. 5 Üç bir tane de bir موقعیت 0 4 3 0 6 7 I think we can take the jeep, don't you think? I think we need to wait. I think aircraft to be here. Так, جهت نرو هختبه. عقب نشینی. 6 بیا پیش ما. 5 عقب نشینی. 3 جمع بشی. Так, кратер, коллиматором. И К указатель. Странно. Take cover, guys. Artillery. عقب نشینی. Kick the fucking crazy man. موقعیت 0 4 3 0 6 7 4 بیا پیش ما. آماده دستورم. شش بیا پیش ما. 3 جمع بشی. Where are We are on The tower. okay, hold on. Artillery blocking. Can you put it on a map your position? Damn, I'm damn too. برگرد به گروه. 1 دوباره جمع شید. دارن میزننمون. آماده. موقعیت 0 4 7 0 6 7 آماده. 8 دوباره جمع شید. I'm just gonna force respawn. 1 نفر کشته شد. 4 بیا پیش ما. موقعیت 0 4 7 0 6 6 منتظرم. امرب 85 متر سمت راست. Wounded. بلد сука нахуй. 6 دارم میزنمشون. 1 برگرد به گروه. آماده. 3 برگرد به گروه. 2 بیا پیش ما. 5 جمع شید. Так, тухтах киємо на Where is тає. that, what?
Where is it? In the middle of the road, by the towers. I see. چهار برگرد به گروه موقعیت 0-4-3-0-6-7 موقعیت 0-4-7-0-6-6 حاضرم منتظر دستورم Hit him, hit him. Hit him the handwrap. یک بیا پیش ما یک من مسئول جدیدم سه دوباره جمع شید Thank you very much. 8 جمع بشید 6 بیا پیش ما Hit him. زیر آتیش دشمنیم 4 برگرد به گروه Nice shot, guys. Camera up destroyed. Good job. تفنگدار 400 متر جنوب غرب Так, трумна ухпла. جنوب غرب 7 بیا پیش ما Она птота. زیر آتیش دشمنیم من نیم کیلومتر جنوب غرب 3 جمع بشید زیر آتیش دشمنی. Ceasefire, guys. 1.5 کیلومتر شمال. 6 عقب نشینی 5 عقب نشینی دارم میزنمشون Блядь. موقعیت 0 What the fuck you doing, man? 6 7 آماده من 400 متر جنوب غرب Don't shoot. Don't. Why? They're shooting at us. Hey man, stop, 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 stop that fire. Alright. Stop. I'll stop. I stop. Hey guys, stop the fire, okay? Are those friendlies? Yeah, it was friendly on kill. دارم میزنمشون دارم میزنمشون Can you revive me again, man? You, Where are you? I'm under tower, короче. I got you. I got you. I can't revive you. Billy, don't Bug shoot or me. something. You need more bandage. Bandage. Something is shooting at me. What the fuck? Don't shoot this fire. Friendlies. 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 Stop. Hey, don't shoot. موقعیت 0 4 7 0 6 To the 6 checkpoint. Hey, man. Who's respawned near my body? Hey, man. 4 دوباره جمع شید 6 دوباره جمع شید Shooting us. یکی از نفراتمون کشته شد I don't understand. Is that friendlies or not? هی بیا پیش ما Tia, Gordon, William, don't shoot on, and come on KPP checkpoint. موقعیت 0 4 7 0 6 6 Ceasefire, guys. Ceasefire. Come on, get down. 4 دوباره جمع شید 6
عقب نشینی. کی اونجا بود؟ Hey! هشت برگرد به گروه. هشت بیا پیش ما. کی اونجا بود؟ What the hell's going on there? زیر آتیشیم. هفت عقب نشینی. نه برگرد به گروه. چهار دوباره جمع شید. شش جمع بشید. موقعیت صفر سه صفر صفر شش هشت منتظر دستورم. هشت بیا پیش ما. هشت دوباره جمع شید. موقعیت 0 4 7 0 6 7 آماده دستورم. سكر. چیزی میبینم. مرد 75 متر سمت راست ما. هفت عقب نشینی. پلیمچه کارش امه بود. چهار برگرد به گروه. چیزی میبینم. خودرو نیم کیلومتر غرب. حرکت میکنم. 300 متر شرق. سرباز 100 متر سمت راست. سرباز 75 متر سمت راست. تفنگدار 75 متر سمت راست. برخورد پیاده نظام. برخورد ضد هواپیما. 300 متر شرق. 8 برگرد به گروه. 5 دوباره جمع شید. زیر آتیشی. مرد 100 متر جلو. دارم میذارمشون. هفت عقب نشینی. چهار جمع بشید. شش دوباره جمع شید. گلوله خورده. نه جمع بشید. Kim ne kadar avtırıktım bile. Maram. هشت عقب نشینی. هشت جمع بشید. زیر آتیشیم. دارن میزننمون. موقعیت صفر چهار هفت صفر شش Dude, friendly fire, what the fuck are you doing? زیر آتش دشمنی. حاضرم. دارم I'm میزنم. throwing smoke. Don't shoot on smoke. زیر آتش دشمنی. زیر آتیشیم. زیر آتیشیم. حرکت میبینم. Fuck. مسلسل 300 متر سمت صفر هفت پنج. چهار عقب نشینی. شش جمع بشید. زخمی شدم. It was friendly. زیر آتیشیم. ده برگرد به گروه. نه دوباره جمع شید. گلوله خوردم. What the hell are you doing, man? هشت برگرد به گروه. I'm in the house. In the second floor, please برگرد به call گروه. me. عقب نشینی. یک نفر کمک کنه. موقعیت صفر چهار هفت صفر شش هشت دو بیا پیش ما. چهار عقب نشینی. هشت برگرد به گروه. هفت برگرد به گروه. آماده. Блядь.
Okay, I'm going next server. Goodbye, guys. Yeah, I'm going to. Bye. Hey, I need medical attention. I'm in the house. Так, ну көн көші тиметтах тұратып, тим килбет нуылар. Аяқлар, жағынан Arma Strim'in tümtürüm bu. Çabuk tarafı da aslında durukhan ala. Gider мақтал, лайк турбуттарга респект, уважуха. Мәселе турулни. Ден турам. Тümtün. Давайте. GG.